Salam халқым, салам әлжуд. Ассаламу алейкум телетамашыбылдар. Диққатыңларга Кудус Ходжамяров намыдагы Қазақ Милли Уйғур Академия музыка комедия театрыныки сәнәткары, риясәтчisi, сценаристы, пешқадам ұстаз десек ме хаталашмаймыз. Насырова Гүлбахар Қасым қызы бізде мехманда. Қане Гүлбахар біздің студияға қош келіпсіз. Рахмет. Гүлбахар, сіздің тәржімалыңыз вә айлаңыз хақыда біраз тоныштырып өтсіңіз. Болуды. Әң алды білен мұшу қадам Уйғурча телеканал көстішілерге мені тәкліп қығыныңыз үшін чоң міннетарлығымды білдірмен. Әмді өзімніңки hayatım toğruluq qısqıca sözləb ötsəm, mən 1959 жылы тарихи вәтініміздің Ғулжы шәһәрінде туылған. Onundan кейін ата-анамыз біздің кішік вақтымызда башқа yüzлеген ailə оқшаш мұшу Қазақстанға пана іздеп шыққан вақтыда Алматы облысы Уйғур нахиясының Ақтам езіға орылдаштық. Әнді мұндақ етқанда біздіңки балылық дәуіріміз сәрады өтті. Мен өзімні сәралық қыз деп өзім ашынадан мақтыны мә, мәғрурлыны мә. Чүнки біз сәрада Ақтамды жүгенді сәраныңки топсығы мілініп, әшәніңки сүйіні ішчіп, бір-біріміздің қоғылап, мүкі-мүкіләң ойнап дегендек Ақтамда чоң болдық. Өзіміздің аны тылыды білім алдық. Чоң бір сәхнеге бұған бір қызғынлық білән кәген езімізгі кәген артистларға әжайып бір қызғынлық білән әвәсілініп бір қарап, біз машындақ бір артист болсақ деген бір чоң арзу арманла білән чоң болдық. Ондан кейін мәктәпні бүттәмей 9-шы сыныпны бүттәгенде біз Алмутыға мұшу Горный гигант мәлісіге көч келдік та. Көч келдік, ондан кейін маңа әмде қиын болды. Чүнке Горный гигантта Уйғур мәктебі жоқты. Мен орысчы мәктепке беріп оқамайым. Чүнке 9 жыл Уйғурча оқыдым, орысчы білмейме. Шуны әлі маңа Сұлтан Қорғандеке 101-ші мәктепке беріп қатынап оқышқа тоғыр келді. Әнді Горный гигант қаяда, Сұлтан Қорған қаяда. Бір жыл ішінде шындақ бір қиналдым да. Әтігәліге әрқачан дәріске кәш қалаттым жүр. Әтіген шықсам ма бәрі бір дәріске кешкіп бараттым. Әшіндаққа жүріп, әтәуір бір жыл Сұлтан Қорғанның Уйғур мәктебіне бүтіріп, кейін Тәшкенге оқышық кеттік. Актерлық кәсіпні егеліп, Уйғур театрға келдік. 83-ші жыл кептіміз біз Уйғур театрға. Шу мана мұшу күнге қадар ішләватымыз Уйғур театрда. Сіздің қазір мұшу Ақтам езісіде балалық чағыларыңыздың әслігінім қандақды бір тәсір қылды да, езіде өскен бал білән, шәһәрде өскен баланың айрымчылығы әлбәтте башқыча. Әнді мана мұшу сәнәт білән айылы арсызге мұнасыветлі қандағырақ сіледі? Әмді мен біздің айылы сәнәт білән зіш мұнасыветті дәлемеймін. Меніңкі дадам muallim болған. Muallim болған, шындыма халық саз әсвапларды яқшы ойнап, яқшы нақшы етатты. Онын ке мәктәп сәнәт әвәскарлар кружогыны баш құрып, шу бізніңки сәнәткі болған іштияқымызны ойғатқан.
Аш biz kichik vaqtimizdan tatib, sahnada naqsh etib, she'r o'qib, ashundaq turlik konsertlarga qatnashib, ashundaq cho'ng bo'ldik. Endi opamning hech qanday san'atga munosabati yo'q. Shuning uchun shu dadamninki ta'siri ko'proq bo'ldimikin deb o'ylayman. Yaxşı, əlbəttə, uyda ata-analarınki farzandlarga əlbəttə bir köp təsiri boladı. Endi siz mana 83-cü ildən tatıb, ta məşu 2022-ci yıla qədər Uyğur Milli Teatrımızda işləb kelyapsınız. Şu Uyğur Milli Teatrda teatr degəndə siz niməni təsəvvür qılırsınız? Teatr degen onaydı bir çoğun mənada ip qarasaq acayip bir xasiyetlik, her qandaq insaniyet üçün bir muqaddas joy. Teatrga kelgan tomoshabin eng aldı bilan bir madaniyatninki madaniyat san'atninki ishigini ichib shu yerga keldi. Sahnadagi artistning oynayotgan roliga qarab, ko'rayotgan spektaklga qarab, eng aldı bilan o'zining ana tilini yaxshi o'zlashtirdi. Masalan, o'zininki tarixini o'zlashtirdi. Eng aldı bilan shu. Ilqi mashada ana tilini targ'ib qildigan omillarning biri men eng aldı bilan teatr deb aytgan bo'lar edim. Endi siz üçün teatrın əhmiyyəti nədir? Əhmiyyəti, əsası əhmiyyəti siz üçün, şəxsi özünüz üçün. Şəxsi mənim üçün əhmiyyəti zor. Çünki kiçigimizdən şu davatımanku Sərada çoğun bolduq. Şu çağlarda bizninki yezimizga şu Uyğur teatri gastrollarga kelətdi. Hem de hazır onda emasku. Mesela şu vaqt biz kichik vaqtlarda yezimizga artistlar kelganda biz üçün bir çoğun meyran bo'ladi da. Aş sahnadagi spektakllarni qo'ymay ko'ratdik. Shu spektakllarga qarab, o'ynayotgan artistlarga qarab shunchalik havas qilatdim. Mening ashlar o'xshash sahnaga chiqqim keladi, teatrda xizmat qilgim keladi. Shu kichigimizdan tortib, shu teatrni orzu qilib o'skashga bizning taqdirimiz shu teatr qaynimiga ezilibdi. Rahmat, rahmat. Endi teatrda teatrlik etiket degan narsalar bo'ldi. Shu teatrlik etiket bilan azroq tushunchini bersangiz. Teatr etiketi. Teatr etiketi hem artistlar üçün, hem tomoshabin üçün teatr etiketi nəhayət bir mühim narsa. Məsələn, tomoshabin üçün desək, ben köpünçe bizde spektakl konsertlar bo'layotganda şu balkonda oturup tomoshabin zalini kuzat qilmanchi. Küzdüme. Türlük adamlar geldi. Türlük adamlar geldi. Şununla men qarab deymen de endi şu teatr etiketini biz to'liq ravishda o'zimiz o'zlashtirishimiz kerak. Ba'zi bir masalan tomoshabinlar teatrga kechikib keldi. Teatrning qoidasi bo'yicha hech qachon mesela teatrga spektakl 6:30'da başlandı mı? Kechikmay kirib o'rningizda o'tirishingiz kerak. Teatrga chiroyli kiyinib kelish kerak. Bu degan bir madaniyat o'chig'i. Teatrga kirganda vaqirab so'zlamaslik kerak. Teatrga kirganda qo'lga telefonni elib sahnadagi bo'layotgan voqealarni, konsertlarni tushunmaslik kerak. Bar vücudunuz bilan shu teatr sahnasida bo'layotgan voqealarni kuzatib o'tirishingiz kerak.
Qeşinizdeki adamlarınki aldıdan bu yoqqa ötmesliginiz gerek. Tamaşabınız aldı mangmaslık gerek. Şunun o'xshash spektakl bo'layotganda, konsert bo'layotganda tamoq yemaslik kerak. Tamoq yeb suv ichadigan bir o'zining payti keldi antrakt. Shu vaqtlarda chiqib bufetdan tamoqlanib, yana qaytib kirib o'tirish o tomoshabinninki o'zining shu axloqiga bog'liq narsa. Undan keyin artistlar uchunmi teatrninki etiketi bor. Mesela sahne degan bir ajoyib muqaddas, bir xosiyatli bir joy bu. Shuningga biz artistlar odatdagi oyoq kiyim bilan sahnaga chiqmaymiz. Sahnaning o'ziniki alohida oyoq kiyim bor, shuni kiyib chiqamiz. Nimishga? Chunki muqaddas sahnani biz paskini oyoq kiyim bilan besib, uni paskin qildigan haqqimiz yo'q. Şunda o sahnelarda bizniki şu teatrның asasını sağan ne ataqlıq artistlerimiz əşət icad qılğan. Şularınki ruhlarını hörmət qılğan halda bizning aramızdan ketgan nurg'unlagan artistlar əşət xizmət qılğan. Şularni hörmət qılğan halda sahnada faqat ijodiyat bilan, yaxshi ijodiyat bilan shug'ullanishning o'zi şu sahnaga javobgarlik bilan chiqish har bir aktyorninki o'ziga bog'liq, uma shu teatrninki etiketiga yotadi. Rahmat, mana teatrda qandaq o'zimizni tutishni biz madaniyatimiz ustun xalq bo'lg'ashqa shu yerdami biz o'zimizning madaniyatni yana bir ko'rsatishimiz kerak. Vaqtida keldigandan keyin shu vaqtida har ishni vaqtida boshlashimiz kerak. Gulbahor, sizga ko'p rahmat. Endi siz mana shu san'atkor bo'lganlikdan siz qandaq rollarni shu yerlarda atqirib kelyapsiz sahnada? Men falanca nurg'un spektakllarda rol o'ynadim delemeyman. Çünkü men 83-yılı biz keldik, ondan keyin turmuşqa chiqib, balla bilan uyda o'tadik. Ondan keyin ishqa chiqqanda bizningki teatrimiz remont yepilib ketdi. 94-yılı. Shundaq ishlarda men 94-yılı teatrning adabiyot bo'limiga almashdim. Edebiyat bölümüne almışıp 15-16 yıl jarayonida men şu edebiyat bölümünü başqurdum. Şu yıllar jarayonida men nurg'unlagan 100'den oşuq ijodiy maqolalarni yazdım. Mesela Uyghur teatrınınki gastrolleri, chet ellarga bo'lgan gastrollar, yangi spektakllarninki retsenziyalari, artistlar to'g'riliq ijodiy portretlar bo'lsin, ssenariy bo'lsin, ssenariy jihati nayt nurg'un emgak qildim. Shundaq nurg'un ishlarni. Undan keyin shu 3 kitobni yezib nashrdan chiqardim. Shundaq ishlar bilan 16 yil o'tib ketibdi. Chaqqalla. Shuning bilan 16 yıldan keyin men drama truppasiga avuştum. Ondan keyin men şu drama truppasiga almashganda Muhit akam Yezimov bilan biz naytı yaqin fikirdosh, sirdosh, muңdosh do'st bo'lib o'tdik. Şu Muhit akam meni qo'llab, quvvatlab Ğuncamda şu anının rolünü verdi. Onu oynadım. Ondan keyin ben özüm Əmənning açıq hidi degan yaxshi bir eserini tercüme qilib, shuningki baş qahramon Raziyaninki rolini o'ynay deb Muhit akamga ip keldim. Shu spektaklni biz sahlashtirdik. Endi şu spektakl bilan biz Cumhuriyetlik festivaliga, teatrlar festivaliga qatnashib, men u yerda diplom aldım. Ikkinchi plandagi ayol roli yaxshi ijro qilingan rol degan diplom aldım. Bir yildan keyin Qozog'iston Milliy teatrlar assotsiatsiyasiningki
sahnager mukafatına şu rolüm için eriştiniz. Eriştim de şu mukafatını ben aldım. Ondan keyin Alımcan Aysayev akımız bilen öz ihtiyarı bilen degen dramını plandan sırt özümüz sahleştirdik. Ondan şu baş kahramanını oynadım. O eser tehi sahneye çıkmadı. Hem de şaşkılımız çıkıdı dep. Endi menin demekçi boğunum aktörününki icad edip sahnede oynayan rollerinin sanı bilen ölçenmeydi. Sapası bilen ölçündü. Mesela aktör için en asasi nersi nime? En asasi nerse til. Eğer tiliniz yaxşı bulmasa, Uyghur tilini yaxşı sözlemişsiniz, tiliniz kemtik olsa, avazınız aciz bolsa, sizin avazınızını zaldaki tamaşıbın anlamasa, undaq aktörler hiç kaçan tamaşıbınınki alkışıga hiç kaçan erişemeydi. Tamaşıbın zalda otağan tamaşıbınınki qağışı uçuraydı. Çünkü sahnada boğatkan vakiyalarını bütünley ağız bilen, til bilen düşendirdiğen aktör. Şunun için biz institutta 5 yıl sahne nutqını okuyumuz bu, sahne nutqı. Adetteki sözümüz başka, sahne nutqı bu başka. Sahnede sözleşini biliş gerek aktör. Sahnede iyiniq sözleşini. Şu ahırda otağan tamaşıbınğa özününki tilini etmekçi boğan fikrini yetkizip beriş gerek. Mana şu aktör için asasi nerse. Muşu cehetten men şundaq tırıştım, riyasetçi süptüdüma tırışıp, şıqılıp men oylayman ki, muşu men başqıladım ma, muşu hazırki aktörla baha beğendima, şularının en aldı bilen men, aşı tılığı köprek, muşu dikkat kılışını halgan boladım. Rahmet. Sizden mana teatrda talay nimlerini bilip qoyatmız. Endi siz baya etip öttünüz, men talay kitaplarını tercüme kıldım dep. Şu siz chet ellik dramaturglarının kitaplarını, piyeslerini, spektakllerini tercüme kıldınız mı? Eğer kılgan bolsanız şular arasında qaysı sizin köңүлүңүздө kaldı? Men bir türküm eserlerini tercüme kıldım. Özbek, Tatar, Kırgız halklarının en yaxşı dramaturgiyasini, en yaxşı eserlerini teatrga tercüme edip geldim. Onu bizdenki rejissörlerimiz Muhit İzimov koydu, sahneleştirdi. Aziz İskenderov, yaxşı rejissör, aşola sahneleştirdi. Şularning içinde Amerika'nınki Uyaqda cimcitlik degen sahne eser var. Şu spektaklni men Moskva teatrınınki sahneleştirgenligini kördüm. Onun da şu meşhur artistlar oynaydı, Ranevskaya, ondan keyin Rostislav Plat, aşla oynagandan keyin men şularnınki icrasıga qarab, şu eser bizninki tamaşıbınımızga taza layık gedip men onu tercüme kılıp Muhit akamga berdim. O sahneleştirdi. Naydı tamaşıbınınki yaxşı inkasıga egi boldu o eser. Rahmet Gülbahar. Şundaqla siz baya Muhit aka İzimovni bir eski ip öttünüz. Muş Muhit aka İzimovning rejissörlük paytida teatrda işlep hayat vaqtida özüneki qandaqdı bir eğer ölüp ketmeyen bolsa, baqi dunyoga ketmeyen bolsa, muşunu men çıqıratdım, muşunu yo'riq ko'rsatdim deb qoldirib qolgan bir eserleri bormi? Endi rejissörlar özleri yaqtuğan eserlerini özleri papkalarda saqlaydı. Endi ulardan ançıvalan mening xabarim yo'q-ki, biroq Muhit akam ikimiz işleyen işlarning birisi İlya Baxtiya obrazını şu Uyghur teatrının sahnesinde canlandırış bolgan.
Мен Илья Бәхтия тоғырлық әсәр езішіні шу Мұхит акамға етқа вақтыда оңа айт қошал болған. Қошал болып, мені қоллап, қуәтләп, мен мандақ yazsam, андақ yazsam, мандақ көріме мен оны дәпнем қыға вақтыда маңа өзінің пікірлеріні беріп, мана әнді башылыдық деген вақтыда Мұхит акам тұйықсыз бақилық болып кетті. Оныңдан башқа Абдрим Өткірніңки ijadi шындақ бір кечілігіні uyuşturumuz деп bütün Abdurrahim Ötkür'ün şiirlerini biz toplap en yaxşı şiirlerini biz sahnege layık şiirlerini toplap koygandık. O iş mi kaldı? Muhit akamdan keyin men şundaq bir depressiya desem qandaq oldu ki ruhi bir түшкүнлүктө жүрдүм. Biraz vaqtgacha qanday qilish kerak, nima qilish kerak. Shuning bilan keyin biraz vaqt o'tgandan keyin men o'zimni qo'lga elib, to'xta men shuni yezib baqay dedimda Илья Бәхтия to'g'riliq piyesini yozdim. Uni shu Avazov teatrining rejissyori Yelik Nursultan sahnalashtirdi. Bir yil mana shuning premyerasini o'ynadik. Endi yana ko'stimiz tomoshabinlarimizga deb o'ylayman. Әнді еқында Илья Бәхтияның 90 жылығы бегішланған спектакль болып өтті. Әнді көпнің көңілден шықты деп ойлаймын. Сәбәбі шөй келген біздің тоншылар шындақ бір рухи озық еп кепті де, шындақ бір яқшы болды дейді. Шу спектакльні yazғыңызда сіз өзіңізді драматург деп есапламсыз? Яқ. Яқ. Сәбәбі көпчілік бір ішке спектакльні шығырып қойсыла, өзіні мен драматург деп есаплайды екен. Шуның сіз қандай қарайсыз? Мен шуны демекшідім. Немішкідім, ұшы әнде драматургия сахасы әдәбиятта әң бір иғыр жанр. Көгелі адам драма езіп, драматург боламайды. Тоғыр етсіз. Мана театрымыз 90 жыл болуды, 2 жылдың кейін 90 жылығына нишанлаймыз, бұйырса. Мұшы жарияңда кәсби драматургла бізді етілмеді. Шынамсыз шыныңға? Yazgıcı dramaturg. Aşındaq. Кәсби драматургия бізді теғи ондақ. Yok. Мұшы яқшы дәрежеде теғи тәрәқи қымыды. Мұшы жәһәттін меніңке етмақчы бұғыным, мәселен, бір әсәрі сәхніде сәхніләштіріліп қалса, өзлеріне драматург деп әмияда езіватқан бәзі бір адамләні көрімізді, шының қарап хайран болмайынша дұрыс емес. Драматург болыш о нағайт бір қиын, нағайт бір жауапкерлікіне мөрәңге атыдыған бір іш. Мана мәселен мен үзәмне ешқачан драматург демеймін. Драматург болыш үшін маң тек талай-талай ізденіш керек, талай-талай оқып, үгініп, бір яқшы әсәріні сәхнеге чықырышым керек, бір әмәс нәтижесін чықырышым керек. Шу вақтыда мен үзәмне драматург дейішім мүмкін. Мәселен, мен бірінші yazғыным сәхне әсәрім Лутпулла. Лутпуллының ке шу бір немісіге 80 жылығы деймі бейғышлап әдәби музыкалық кәш тәйярлыдық. Оны Мұхит акам сәхнеләштірді. Оны халықның найты шүкір алқышыға егі болды. Оның біләм ұшы 3 районға біздіңке гастрольғын беріп келдік. Бүтін мектеп балаларға көсәттік найты яқшы сәхнеләштірілді. Оныңден кейін ішкенше менің yazған сәхне әсәрім Тұрған Тоқтамовның ке Назугум романы асасыда Назугум музыкалық драмасыны мен яздым. Ома таза пьеса әмәс, о инсценировка. Mesela романдың башқы yazғучыларның Назугум тоғырлық yazған тарихи фактлардан пайдаланып, мен шу сәхнеге лайықлап
әсәр яздым. У инсценировка. Onun мен драматург боламаймын у арқылық. У ішкісі қойылды. Оныңдан кейін мұны Илья Бәқтия әмде о меніңкі әсәрім. Менің әсәрім. Әнді мен машиндағы әсәрдің яны мүмкіншілігім болса шыныңға яны yazsam бұныңдан кейін уақытыда мен өзімні драматург дейшім мүмкін. Азыр мен драматург емес. Рәхмәт, кішік бейліңізге рәхмәт. Әнді мұш драматургия тоғырсыда етіп кеткен бармыз, бұны әмі адам түшенмейді. Бұл драматургия дегеннің өзінде қандақ түшініш керек? Драматургия деген қандақ түшініш керек? Мәселен, түрлік yazgıcılar mesela kitaplarını yazdı, povest, romanlarını yazdı, onu öyle oturup yazdı. Sahne üçün eser yazganda her bir şu sahneye katnaşqıcı personajının ki oy fikrini, eşinin içki dünyasını siz monologlar arqılıq paydım-pay vaqiyalarni rivojlantirish orqali sahnaninki kulminatsiya deymiz. Vaqiyalarning kulminatsiyasiga olib shu sahna asar nima to'g'riliq, ashat qayerda kulminatsiya, nima uchun shu asar sahnaga chiqyotdi. Shuni oldingizga maqsad qilgan holda shu bir voqeani taraqqiy qildirib, undan keyin finalga olib har bir personajni rivojlantirib, so'zlitib, shunday har bir qahramonlarninki monologini yezish oңай емес. Qatnaşqıcılarning bir-biriga bo'lgan dialogini yezish oңай емес. Romandın ayrımçılığı, alohidligi bu sahna əsəri shunday murakkab. Shuning uchun drama yozaman degan odam o'qibli qolmay teatrga ko'proq berish kerak. Teatrga aktiv barlıq şu sahnadagi əsərlərini görüş kerak. Faqat Uyğur teatrga emas. Hazır başqa teatrlar qandaq yaxşı əsərlərini qoyuyordu. Məsələn, Qazaq teatrları bolsun, Rus teatrları bolsun, əşələrə berib, məsələn, yaşları mening məsləhətimdə, yaşlarını görüb, məsələn, spektakl nimadan başlandı, qandaq tərəqqi qilish kerak voqea, qandaq kulminatsiya berish kerak, qachon onunki yeshimi bo'lish kerak spektaklning, shunday qilib dramaturgninki aytmoqchi bo'lgan o'y fikrini yo'ritib berish kerak-da. Onun uchun u uyda o'tirib teatr bilan hech qanday munosabat qilmay undaq yezish mumkin emas. Ba'zi bir odamlar hech qachon teatrga kelmaydi. Anandkin teatrga bir asarlarni epkirli qarab o'qiydigan bo'lsangiz, endi uni piyesa deyishmi mumkin emas, shunday bir ahvolda qolamiz ba'zida. Rahmat, tushundik. Endi hozir mana 21-asr Gulbahor. Muşu 21-asrda bizning yoshlarimizning zamoniga bo'lgan ko'z qarashi boshqacha. Muşu yoshlar haqida yozilgan qandaqdir bir muhim bizlarningki nima desak bo'ldi endi? Sahna əsərləri bormi? Yoshlar auditoriyasiga bag'ishlangan bizning repertuarimizda bor, asarlar bor. Mana repertuarimizda bir turkum asarlar shu yoshlar auditoriyasiga bag'ishlangan. Masalan, Dattikam degan asar qo'yildi. Umi yoshlar mavzusi, Qadrdonlar degan spektakl qo'yildi. Umi yoshlar mavzusi, yoshlar ko'rish kerak-da uni. Mushu Ilya Baxtiya to'g'riliq mening bilan mungdashgan umi yoshlar mavzusi. Bundaq ep qaraydigan bo'lsangiz, ko'p bizning repertuarimizda endi yoshlar mavzusiga. Hozir men bunda qarayman, bizniki yoshlarimizni keyingi vaqtlarda shu teatrga kelyotdi. Burun bir vaqtlar bo'lgan, shu zal qarasangiz, sap cho'nglar o'tirgan yoshlar yo'q, shuni qarab, "Voy, bizniki yoshlarimiz teatrga kelmaydi, yaxshi ko'rmaydi" dedik. Hozir sal shu ahvol yaxshilangandek meningcha bo'lganda, yoshlar ko'p kelyotdi spektakllar. Yoshlar, cho'nglar tampunliq kelyotdi hozir. Kelyotdi. Yaxshi. Ish qilib shunday bo'lgani yaxshi. Teatr bu madaniyat o'rni bo'lgandiki, barliq madaniyatni biz shu teatrdami o'zimizga singirib kelamiz. Shundan bilan Gulbahor, mana shunday yaxshi bir suhbatda bo'lyapmiz. Siz bilan bo'lgan suhbatda men bir
Şunda yaxşı dәмелеп, рухи узыqып отырмын. Sizге рәхмәт. Дәме шу. Endi qarang, mana muşunda hayatımızda, bizning hayatımızda, her bir insandaki hayatida bo'ladigan ish. Uyda bir inson yoki bolalarımizmi, ailemizde biri bizniki izbasarımız bo'lib chiqadi. Shunda izbasarlar sizning kayningizda bormi? Qiz o'g'illarimiz bor deb aytdingiz. Shu qizingizmi yoki o'g'lingizmi sizning izbasarınız bo'la oldimi? Mening 2 o'g'lim bor. Qizim yo'q. Qizınız yo'q. Qizim yo'q. Biroq 2 kelinim bor, ular menga Shu qiz qiz 2 o'g'lim bor. 4 nevrem bor. Endi meningki yo'limni basqanda shu kichik o'g'lim meningki yo'limni bosdi. Kichik o'g'lim Rasul. Men ballarımni shu kichik vaqtidan shu nemada o'zimizningki Uyg'ur maktabida o'zining ona tilida o'qitishni yomon orzu qildim. Şunun bilen şu nemege Mamirga köçüp keldikdə men 2 yıl oğlumni şu 153-cü Rozbaqev namidagi gimnaziyaga apırıp şu yerdə okudu mening balalarım. Şu mektepni bular okudu. Biroq men delemayman ularningki o'qishig'ini shunchalik bir kontrol qilib, nazoratga elib, shundaq nima qarab, shundaq nem qildim delemayman. Mening balalarım kichik vaqtidan tatib, men o'zim ham ota, ham onaninki rolini atqodimda endi. Balalarım kichik vaqtida dadisi qaytib bo'lib ketgan. Shuning uchun undan shu ishim nurg'un uchun men shu balalarimning o'qishig'ini ancha nem qilma qarmatdim. Bu gapning rosti. Men u balalarning o'qishi qarmanglar degan narsani nima demoqchi emas. Shu balalarim Uyg'ur maktabda o'qish jarayonida ashadagi muallimlarningki talabchanligi kuchli bo'lgan bo'lishi kerak. Şu muallimlarningki, şu Uyg'ur muallimlariningki tarbiyasini olgan balalarda. Şunun o'zininki tiliga bo'lgan, o'zining tarixiga bo'lgan, madaniyatiga bo'lgan bir qiziqish kuchlik zo'r bo'ldi-da. Bular shu Uyg'ur maktabini bitadi. Endi cho'ng o'g'lim meditsin sohasida xizmat qiladi. Kichigi shu Jurgenov nomidagi san'at akademiyasının Kazak gruppasiga topshirdi. Onu bitadi, bitirib bir yil O'zkemenda oblast teatriga berib ishildi. Undan keyin Astonaga ketdi. Astonada yangi teatr ochildi, shu yerga konkurs orqali o'tdi. Hozir shu Astonada ham aktyor, ham rejissyor bo'lib ishlayotdi. Kazak teatrida. Şu endi nurgun rollarni o'ynayotdi. Men uni talantli aktyor deb hesaplayman. Nurgun spektakllarni berib ko'rdim. Naqshini yaxshi aytdi. Rollar mening ko'nglimdan chiqdi. O'ynagan rollari yaxshi. Sahnalashtirgan spektakllarni texi men ko'rmadim, ko'rish mumkinchiligi bo'lmadi. Endi bu kunlarda u yana bir spektakl ustida ishlayotdi, mono spektakl. Endi shuni ko'rishga endi mumkinchilik bo'lib qoladi deb o'ylayman. Shu mening o'rnimni bosgan shu kichik o'g'lim. Endi o'g'lingiz mana Qozoq dramaturgiya teatrida ishlaydi. Endi sizni qandaqdir bir ishingizda bir o'ylami bo'ldimi? Shu bolam mening Uyg'ur teatriga kelibmi bir o'zining sahnalashtirib ketsa bir dramasini degan. Men o'ylagan bu shu Jurgenov akademiyasida shu qo'liga diplom olgandan keyin bizning teatrga keldi, bizning teatrda ishlaydi deb. Nemishkidu bu bola shu Qozoq teatriga ketib qoldi. Teatrga kelishni nima qilmadi. Bizning teatrda unga o'rin bo'lmadi, uni oldigan o'rin bo'lmadi. Shuning uchun u Qozoq teatriga ketib qoldi. Bo'lmasa agar nima qilgan bo'lsa bizning teatrda ishlatdi u. Endi mening o'yim bilamsiz, shu rejissyor sifatida
Aşı oğlum aşı Uyghur teatrına kelip yaxşı bir eser sahneleştirse degan bir oyum var. Onu men endi hazır bugün kelip sahneleştirdi delemeyme. O tek kichik bar yok 28 yaşta. Onun tek talay izdiniş gerek, talay ügüniş gerek, nurgun spektakllarını aşı özün teatrda sahneleştiriş gerek, tecrübe toplaş gerek de. Şu vaqtida bizning teatrga kelip yaxşı bir tamashabinning ko'nglidan chiqadigan bir yoshlarninki ko'nglidan chiqadigan bir yaxshi spektaklni sahnalashtirsa, shuni men o'zim orzu qilmayman-da, umi bo'lib qolar u ishlar. Armanlarınız əməlgə işib qala. Rahmat, rahmat. Gülbahar, siz başta bir etib ketgan yerlarni yana qaytadan kichkina eski olsam deyapman. Siz dramaturglarning talay kitoblarini o'qidim dedingiz. Shu kitoblar orasida qaysi asarlarni siz yana ro'yobga chiqarmoqchisiz? Voy, agar u to'g'riliq men so'zlaydigan bo'lsam, nihoyatda nurg'un. Men mushu internet degan ajoyib bir yaxshi narsa ekanda. Men mushu internet orqali bir saytlarni hozir tepib oldim. Kitap o'qish munbiri degan sayt bor. Yani biri avazlık eser degan bir sayt bor. Aşağıda avazlık eserler chiqadi. Nihoyat nurg'un. Men shuni hozir kitap o'qimasam, men shu audio kniga deyman, audio kitap. Shuni shundoq o'rganib oldim-da shunga. Şu avazlık eserler saytidan nurgun bizdeki yazgıcılarımızdaki eserlerini tanışıdım. Ben her günü şu kulağımga naushnikni salmanda şu tarihi eserlerini, şu audio kitaplar şundaq bir qiziqishim meniki bada. Mesela şu Abdurrahim Ötkür deymiz. Onundaki Zor'dan Sabır'nınki acayip yaxşı romanları. Şunçilik onundaki til, ularınki filosofiyası yazgıçılarının. Heyran qalmam şularni tanışanız. Men muşu kemgiçe muşu eserlerini okumay nimqi жүрme deymen de. Arap şriftida yazılgan go. Biz endi onu ilqindek tatlaştırıp okugan bilen de erkin okamaymiz. Bunu audio varianti tazı bizge qolaylık oldu. Ben şunun arqılıq şu Abdülkadir Jalaliddin, mesela Yalqın Rozi, oşaş alımlarınki publisistiklik maqallarını tınşayman. Gülçehre Aziz degan bir jurnalist kız ba, vatanda. Şu kızınki yazgan anı to'g'riliq bir kitabını yaqında o'qidim. Şunun o'xshash aytavur deysiniz nurg'un, şu avazliq eser. Kitap o'qish munbiri degan saytlarga, mesela kirib, eşnaqa mushtir bo'lib kirdigan bo'lsangiz, endi hayron qolg'dak bir adabiy boylik bor ekanchi shuningda. Shuningga vaqtni bo'sh o'tkazmay, shu kitoblarni biz har qachon shu naushnik orqali tinishimiz kerak ekanda. Ashning qaragan seri o'zimning qanchalik oz kitob o'qiganimni, qanchalik adabiy kitoblarga kelganda shunchalik o'zimning kambag'al ekanligimni men o'zim his qilyapman-ku hozir. Eşlan qancha o'qigan seri o'zingizningki shu jihat shunchalik bir az bilimga ega ekanligingizni e'tirof qilsiz. To'g'ri deysiz. Kitob bilim bulg'i deb bekor aytmaydi. Gulbahar, yana shunday bir savollar tug'ilyapti-da. Mana bizning teatrimiz 94-yili xatolashmasam, remontga yetildi. Shu chaqda teatrni remontlashga moddiy va ma'naviy yordam qilgan aqllarimiz bormi? Voy, bo'lmamdigan. Albatta. O teatrniki remonti o o'z oldiga bir dunyoda. Şu teatr yepildi. Ondan keyin şu Murat Ahmediyev rahbarligida biz nurg'un telemarafonlarni o'tkazdik. Xalqdan pul yig'dik. Bütün nahiya boshliqlari bo'lsin, xalq bo'lsin, hech kim qarab o'tamadi. Hammasi şu teatrning qurilishiga yordam qildi. Ondan keyin şu nima
Мурат акам шу жыллары шу халқымыздың арсыдан етіліп шыққан санаатчылар, тижаратчыларның бешін қосып, шундақ бір яқшы ішіні қылды шу вақтыда. Маны мен деп алдығы майданға шыққан оғлаларымыздың бірі Дилмұрат Көзиев, Ахметжан ака Шардинов, Асымжан Злаудинов, Абдулла Мушуров, yani kimler? Muşnun Kuşaş, Zakir Kuziyev, Muşnun Kuşaş insanlarımız en çok tiyatroga yardımını körsətdi. Hem de yoşurduğan eşitimiz yok. 94 yılları taze soğudu kaynavатқа vaqla bazada. Nemden tavar keldi, soğudu kaynavатқа vaq. O vaqtıda bizden andi tiyatrdaki artistlarının toğılısı şu bazağı çık ketdi o soğudu. Qana qılımız? Can beqiş gerek. Can beqiş gerek. O aylımızın beqişimiz gerek. Şundaq soğuduğu berilip şu bazağı çık ketkenlerinin biri men. O bir yoşamayım ama onu, yoşırdıgan нәрсе емес. Şundaq bir az vaqt, şundaq qiynaldık. Endi men her halda başqalarga qaraganda men bir aciz ayalda endi işki oğul meniki. Ondan keyin men nemede turatdım. Medeniyet Ministrliğinin yataqxanasida. Uyum yo'q deydi. Şu vaqtida men şu ішкі адамдың мен шундақ разы, мәмнун, шундақ мұшу пұрсаттан пайдаланып, мен шу инсанларға өзімнің бір миннәтарлығымны яны бір қетім изхар қылғым келді. Оның бірісі өзіміздің театрымыздың шу жылладығы мудирі болған халқымыздың даңлық сәнәткары Мурат Ахмадиев болса, ішкеншісі Дилмұрат Көзиев. Дилмұрат акам білән Мурат акам ішкісі meni muşu hiç kaçan bir yaman kündü koymadı. Ular her kaçan bana özünün yardımını körsətdi de maddi cəhətdən qollab qoyatıldı. Ben onu qandaq unutuyma. Şundaq bir eğirçilik vaxtlarda, işki balı bilen ben qiynalğan vaxtlarda şular bana yakından yardımını köstüp, ondan keyin muşu üy ilişimgima muşu Дилмұрат акам bilen aşı Murat akam yardım qılıp hazır şehrimizдің en bir yaxşı nahiyesi Mamırdı aşadan üyilip aşadı turma. Qanday yaxşı. Şunun için men şu acayip insanların şu qiynalğan vaqtlarımda yardım qılıp meni yölep hem cihetden aşaq yölep yardım qılğan üçün men şunçilik men razı aşlaq. Xoşal. Minnettar men. Eğer muşu köz tişneşler körüp qalsa, yani bir qetim menenki şu minnettarlık sözlerimni anlap qalsın demekçimen de. Adamnınki razılığı umu bir çoğun duga dep koydu eken. Aşındaq mert merdana akıllarımızga halkımız namıdan teşekkür etkim keledi. Şundaq bir bizninki şu teatrımızga, sənətimiz, mədəniyyətimizni qollagan bayqı oğlanlarımızın arasında Magellan Şaripovni alahida atap ötküm keldi. Magellan akam teatrga, ondan keyin teatrdagi artistlarıma şundaq bir mert adam go, öz barını çechip taşlap şundaq yardım qılatdı. Şu bazada bütün ticaretçilerini jığıp, aşlardan pullarını jığıp teatrga ekip ötküzüp, nahayet çoğun yardımını qıgan. Şıqılıp şu qıgan yaxşılıqlarının ki akıbeti yaxşı bolsun. Xalqның ki dugası yaxşı deydi go. Şıqılıp men şu qiyin vaqtlarda bizge yardım qıgan şu akıllarımızga en aldı bilen zor salametlik tileymen. İşleri de uftuq ailesiga xatirjamlik tilegen boladın. Halkımızda etken makalla bağı yamğu bile yer kökre, duga bile er kökre deydi. Şu akıllarımız kökreyesin, biz mi aman bolaylık? Öz nodida Mervanam, men sizlerge özümden çeksiz bir minnettarlığımni bildirgim keldi. Mana bir 2 yıldak bo'lib qoldi deyim, şu qadam
Uygurca telekanalı içilgandan beri hemimiz şundaq hoşallıqqa bölendік. Her qetim kelimiz çıraylık köz tişlerini körüp atımız. Şundaq yaxşı da endi hem yaxtını ep qarganda. Şu telekanalınki Miras köz tişininki mana жүрgüzgüçisi sizlerge men ijadi utuq tileymen. Bunundan keyin sizlerninki türlük mavzularda köz tişiringlar nurgun bolsun. Körermenleringlar texmi köpeysin. Işqılıp yaxşı köz tişlerini tayarlaşda sizlerge saq salametlik tileymen. Uyuңlarga hatırjam ijadi utuqlarni tileymen. Amin. Rahmet. Gülbahar, siz jurnalist ретінде sizge yol көрсеткен ұстаздарыңыз kimler? Ben şu institutda okup atқан vaqtida her qetim ta'tilga kelimiz go olmudiga. Şu vaqtida men şu kommunizm tuğu gezdi dedi vaqtida hazır Uygur avazı. Şu kommunizm tuğu gezdiге meni korrektor qilib ishga oladi dedi, xatolarni jo'naygan. Shundaq ishlab 3 oy ishlatdim. Ondan keyin Toshkentga ketdim. Shu vaqtlarda Yo'ldosh Azamatov degan akamiz redaktorining o'rinbosari edi. Ondan keyin Abdumejid Davlatov shoir edebiyat bölümünü başquradi. Men şu jurnalistik sahasida qalam tavrdishimga, şu yaxshi asarlarni yozganim uchun, ishqilib umuman şu jurnalistik sahasidagi o'zimninki faoliyatim uchun eng oldi bilan şu Yo'ldosh Azamatov ham Abdumejid Davlatov şu ikki akalarimga o'zimning cheksiz bir minnetdarligimni bildirgim keldi. Şu ikisi meni nahaydi hem yaxtan qo'lladi. Şu her qachon talab qiladi. Ani yezing, buni yezing. Toshkentda nima juga vaqtida men xat yozadi. Artist to'g'riliq yezing, falonchi artist to'g'riliq yezing. Sizni mushtaq jurnalist sahasiga sizningki nimangiz kerak. Maqallarınız degəşkə şu yezib mening yazğanlarımni ular jөндәп aytavur, manga yol yo'riq ko'rsatib ki Yo'ldosh akam degan şu siz Uyg'ur teatriga bormang, şu Uyg'ur ovoziga kelib ishlang. Men sizni jurnalist qilib ishga olman deb shu vaqtida bormidim. Hamda o'zim teatrga qiziqqanki teatrga ketib qoldim. Baribir manga asqatdi go. Shu Şundaq şu ikki ustozimga men aytdi razı. Şu ikkisini atagan bo'ladi. Rahmet. Bilimni jingni bilan qo'lsang tügü yese deydigan, mana shunchalik emigingizning natijasi sizni mana shunchalik cho'ng utuqlarga erib kelibdi. Gulbahor, sizga bugun qimmat vaqtingizni bo'lib kelganingiz uchun rahmat aytaman. Hurmatli teletomoshabinlar, Qadam studiyasidagi Miras programmasi mushun bilan аяqlashdi. Xayr, xush, uchrashguncha omon bo'laylik.